Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil anbiya ve mursalin. Seyyidina ve nabina Mevlana Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Assalamu alaikum hurmatly teleko'ruvchilar. Bugungi temamiz jashi ulularni siyloo, hurmattoo jönündө. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. İnne min iclalillahi teala ikramu zişşeybetil muslim. Albatta Allah Taala'nı ulukdoodon bolat. Çaçagargan musulman kişini siyloo, hurmattoo. Dağı Peygamberimizden rivayet kılındı. Ma min nebiyyin illa maşa ileyye ve selleme aleyye leyletel mirac. Mirac tünü Peygamberimiz Mirajga çıkkanda hiç bir peygamber bolgon jok. Eğer kanday peygamber bolsa dağı mağa kelip salam berdi deydi. İlla nebiyyun vahidun. Bir gana peygamber kelbedi. Mağa kelbedi. Oşonda qala li Cibril perişte mağa aytdı da imşi ileyhi ve sellim aleyhi ya Muhammed. Al peygamberga bargın ey Muhammed. Janaga salam bergin. La li kavnihi afdala minke bel li şeyhuhatihi. Bul peygamber senden uluk bolgondugu üçün emes, balkim al senden aksakal bolup jaşı ulu bolgondugu üçün oşonday kılgın dedi. Haza Nuhun şeyhul mursalin. Bul Nuh peygamberlerden aksakalı, şeyhi. Kala muallifu rahmahullah avvalu man şabe İbrahim aleyhissalam. Şu muallif, şu kitapçı yazgan kişi ayıp otat. En birinci çaçı ağargan kişi İbrahim aleyhissalam dedi. Feyakunu Nuh şeyhul mursalin bi kibari sinnihi. Nuh peygamberlerden aksakalı olgon bayağı jaşı ulu bolgondugu üçün. La bi bayadi şarihi. Çaçı ak bolgondugu üçün emes. Ali Nebi sallam aş-şeybu avvalu manazilil maut. Peygamber sallam aytdı. Çaç ağaru, sakal ağaru bu ölümden en birinci baştalışı deydi. Ordu. Ali Nebi sallam men şabe şeybeten fil İslami yekulullahu Teala marhaban bi abdi. Peygamber sallam aytdı. Kim İslam'da çaçı ağargan bolsa Allah Teala aytat eken. Hoş geldin pendem. Hadi sıfatü min menebiyaldat lahu şaratun vahidatun. Bu bir tal çaçı ağargan adamın sıfatı şunday. Cenab-ı Allah Teala aytat eken. Kad vehabtu sevade sahifatike li beyadi şeybetike. Men bayağı barakçandın karalığın bayağı çaçındın aktığına belek kıldım deyken. Ayşe Neviz radıyallahu anh aytdı. Bu çaçı ağargan, çaçı ağarıp ölgün adamdın sıfatı dedi. Dağı Peygamber sallam özünün hadisinde aytdı. Ummati kulluhum yakumuna min kuburihim ve kad şabet şuuruhum li haybeti melekil mevti aleyhisselam. Peygamber sallam aytdı. Ümmetimden vardığı kabırlarından çaşları ak bolup tirilet dedi. Turuşat. Bayağı ölüm periştesinin aybatından çaşları ağarıp ketet. Bu ilim babında kelet. Ümmeti kulluhum ulamao. Menin ümmetimden bardığı alimdar boluşat dedi. Dağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Tuba liman tuala umruhu ve hasun amaluhu. Kanday jakşı ömrü uzun bolup amalı jakşı bolgon kişi. Ve kâle aleyhisselam dağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Ala uhbirukum bi khiyarikum. Sizlerge jakşılarыңарды kabar bereyim be. Khiyaruka atvalukum a'maran ve ahsanukum a'malan. Sizlerden jakşılarыңар
ömürü uzun болып, амалдары жақсырақ болған адамдарыңар деді. Дағы Айша разиаллаху риwayat қылынды, Пайғамбар салам айтты дейді: "Мән балага саманина мин хазихил уммати лам юраз ва ла юхасаб." Менің үмметімден 80-ге ким 80-ге жеткен болса, есеп қысап қылынбайды. Вақила лаху, ал кішіге айтылады, удхулул жанна, бешке киргин деп айтылады. Абдуллах ибн Умар разиаллахудан ал кіші айтты, Пайғамбар салам айтты дейді: "Ас-саадату куллу саадати тулул умру фи таатиллах." Бақтылықтың бардығы Аллахқа мойынсынуда өмірі ұзын болған адам деді. Аллах Тағалаға мойынсынып, Аллахның бұйрықтарын атқарып, өмірі ұзын болған адам. Дағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Иза балагал марул муслиму 40 сана." Егер мұсылман киши 40 жашқа жетсе, сарафаллаху анху саласан. Ал кишиден Аллах Тағала 3 нәрсені кетіреді. Birinci el-cunun, cindilikti, vel-cuzam, pestikti, vel-baras, aktıktı deydi. Akpes orunu getiredi. Ve izâ balaga 50 sene, eğer 50 yaşka jetse, haffafallahu zunubahu. Allah Teala'nın günahlarını jеңил kıladı. Ve fi rivayetin, bir rivayette havvanallahu aleyhil hisab. Allah Teala al kişiye esep kısaptı jеңил kıladı. Ve izâ balaga 60 sene, eğer şol kişi 60'a jetken bolsa, razaqahullahul inabata. Allah Teala'nı Allah'a moyun sunu menen rızıklandırады. Ve izâ balaga 70 sene, eğer 70 yaşka jetken bolsa, ahabballahu Teala, Allah Teala al kişini жақсы көреді. Ve habbahu ahlus samai, jana asmandagılar, perişteler al kişini жақсы көрüşеді. Ve izâ balaga 80 sene, eğer 80'ge jetken bolsa, qabbalallahu hasanatihi, Allah Teala'nın жақсылықтарын kabul kıladı. Ve tecavaza an seyyiatihi, jamandıkların ketiret, öçüret. Ve izâ balaga 90 seneten, eğer 90 yaşka jetken bolsa, gafarallahu ma taqaddama min zambihi ve ma ta'akhkhara. Murdağı jana keyinki günahlarını Allah Teala kechiret. Ve kâne asirullahi fil ard. Jana al kişi Allah Teala'nın yerdeki tutkunu oladı. Yerde tutkunu oladı. Ve şefiyen li ahli beytihi yamul kıyameti. Jana kıyamatta üy bülösüne şefaat kılıcı oladı. Üy bülösünün günahsın keçirүүnü Allah Teala'dan surap otomçu oladı. Ve fi rivayetin bir rivayette aytat. Ve izâ balaga 100 senetin. 100'ge çıksa summiye habiballah. Al kişi Allah'ın süyüktüsü de atalat. Fil ard, yerdege. Ve hakkun alallahi en la yuazziba habibahum. Allah Teala'ga vacip özünün süyüktüsün azapta olsun. Ve raytu fi kavli Teala, men Allah'tan sözünde gördüm deydi. Ma lekum la tercuna lillahi ve qara. Emne oldu sizlerge Allah için soğuptu ümit kılbaytasыңар. Qalahu Ata'u ibn Rabah aytıp durğanı. Ve qala İbn Abbas raziyallahu anhu aytdı. Ma lekum la takhşawna lillahi iqaba. Emne oldu sizlerge Allah'ın azabından korkbaytasыңар. Ve qila aytıldı. Ma lekum la ta'rifuna lillahi hakka. Emne oldu sizlerge Allah Teala'nı çınığı tanığı menen tanıbaytasыңар. Ve qad halaqakum atvaran. Allah Teala sizlerdi her türlü kılıp yarattı. Den soluğu taza kılıp, orlu kılıp, ana bay kılıp, kembagal kılıp. Vakila da aytıldı, atvaran her türlü kılıp degeni jaş bala kılıp, keyin jigit kılıp, keyin bağı aksakal kıldı. Faiza balaga sabiyu saba sinin, eğer jaş bala 7 yaşka jetken bolsa,
va mayyiza baynal hasan vel qabih. Жаман менен жакшынын ортосын ажыратса, вакыйла айтылды, япкамыл хитаб, кайрылууну түшүнсө, ва яраддул жаваб, жоопту кайтара турган болсо, анда умира бис сола, намаз окууга буйрулат дейт. Намаз окууга буйрулат. Ва фил ашр 10 жашка чыкканда юзраб алейха, намаз үчүн урулат. Адеп берилет да, намаз окубаса адеп берилет. Уруу таалим берүү ата энелерге важип болот. Атага, аталарга, энелерге важип болот. Фил хамиса ашара яжри алейхил қалам. 15ке чыкканда, бала 15ке чыкканда калем жүргүзүлөт деген. Калем жазат да анын жакшылыгын, жамандыгын. Ва фи ихта ва 21 жашка чыкканда ястайкузу калбуху, жүрөгү тирилет. Ва фи 28 28ге чыкканда янтахи акылуху, акылы жетилип бушат. Ва фи 30га чыкканда тантахи куввату, кувваты күчүнүн чегине жетет дейт. Ва фил 40 яман минал жузам вал жунун вал барас. 40 жашка чыкканда багындай пес, жиндилик, ала кеселдиктен саламат болот. Ва фил 50 50ге чыкканда тажибу илахи набату, ага важип болот моюнсунуу, Аллага моюнсунуу дейт. Ва фи 60га чыкканда тарифул малаикату, аны периштелер тааныйт. Ва фи 70ге чыкканда тугфару лаху зунубу, анын күнөөлөрү кечирилет. Ва фи 80ге чыкканда тумха сайяту, жамандыктары өчүрүлөт. Ва фи 90га чыкканда ятакуллаху минан нар, тузактан аны азат кылат, куткарат. Ва иза балагал мията, эгер 100ге жетсе, 100 жашка жетсе, шафа Аллаху фи 70 мин ахли бейти, Аллах Таала аны шафаат кылуучу кылат, өзүнүн үй бүлөсүнөн 70 кишини дейт. Ошолордун күнөөсүн кечирүүнү Аллахтан сурайт. Дагы Яхия бин Аксумга айтылды, ал киши өлгөндөн кийин. Аллах Таала сизге эмне кылды дегенде, ал айтты, Аллах Таала мени токтотту, өз алдында токтотту дагы. Айтты, ей жаман аксакал, сен ушундай кылдың деп кылган иштерин айтты. Мен айттым дейт. Аллахым, сен жөнүндө мындай мага айтылган жок эле. Мага Маамар Захриден, ал Урвадан, ал Айша энебизден, Айша энебиз Мухаммад алейхисаламдан, Мухаммад алейхисалам Жабраил алейхисаламдан сен жөнүндө мындай деп айткан. Албетте сен айткан экенсиң, Аллахым, албетте мен уяламын. Исламда чачы сакал агарган адамды азаптоодон уяламын. Алла Таала айтты, туура айтыптыр, Маамар, Захри, Урва, Айша, Мухаммад, Жабраил туура айтыптыр. Жана мен туура айттым. Баргын, сенин күнөөлөрүңдү кечирдим деди. Пайгамбар салам айтты, исламда чачы сакал агарган адамга Аллах Таала жакшылыктарды жазат. Жана жамандыгын өчүрөт, түшүрөт. Жана анын даражасын көтөрөт дедим. Ибн Хиббан рываят кылды, Аллах Таала Мухаммад алейхисаламга вахий кылды. Мындай деди: чачы агарган, сакал агарган пендем бул менин нурум деди. Мен нурум, мен багында улууракмын. Нурумду дозогум менен, отум менен азаптоодон деди. Мухаммад Нейсабури айтты, кээ бир адамдарды түшүмдө өлгөндөн кийин түшүмдө көрдүм дейт. Ага айттым дейт. Алла Таала сага эмне кылды? Ал айтты дейт, Алла Таала мени алдында токтотту. Жана айтты, о жаман аксакал,
Sen sultandарға барасың, ошо бийликтин башындагыларга барасың, жана алардын дүйнөлөрүнө жетесиң, алардын дүйнөлөрүн аласың. Мен айттым, о Рабби, дүйнө мен үчүн мажбур. Мен үй бүлө бала чакалуумун ошо аргасыздан аламын дедим. Алла Таала мени дозокко буйурду. Мен айттым, менин оюм мындай эмес эле, сен жөнүндө Аллахым мындай эмес эле дедим дейт. Алла Таала айтты, мен жөнүндө сенин оюң кандай эле деди. Мен айттым, мага Яхия Шабадан, ал киши Катададан, ал киши Анас ибн Маликтен, Анас ибн Малик Мухаммадтан, ал киши Жабраил алейхисаламдан сен жөнүндө мындай деди. Сен айткан экенсиң, Аллахым, мен пендемдин оюндамын. Мен жөнүндө пенде каалагандай ойлосун деген экенсиң деди. Анан Алла Таала айтты, сенин оюң эмне? Мен жөнүндө сенин оюң эмне деди. Мен айттым, хаддасани Яхия айтып берди, Шаба тиги немеден айтып берди. Сен мындай депсиң, мен пендемдин оюндамын. Менин оюндамын, мага каалагандай ойлосун, мен жөнүндө каалагандай ойлосун. Анан Алла Таала айтты, Яхия туура айтты, Шаба дагы туура айтты, Ката да туура айтты, Анас дагы, Мухаммад алейхисалам дагы туура айтты, Жабраил алейхисалам дагы туура айтыптыр. Мен дагы ошондой айтканмын деди. Анан мени багындай көңүлүмдү шат кылып 70 хүллө кийгизди дейт. Баягы бейиштин кийимдеринен болгон кийим менен кийгизди дейт. Анан башыма таж койду. Падышалар кие турган таж койду. Анан мен ушундай сый урматта болдум дейт. Пайгамбар салламдан риваят кылынды. Пайгамбар саллам айтты, силердин бирөөңөр Аллах Таалага жакшы күмөн кылып өлсүн, жаман күмөн кылып өлбөсүн. Себеби Аллах Таалага жакшы күмөн кылуу бул бейиштин акчасы деди. Ибн Масуд айтты, Аллага касам, Аллахтан башка эч бир сыйынууга татыктуу зат жок. Эч ким Аллахка жаман күмөн кылбасын. Жакшы күмөн кыла турган болсо, Аллах мен ага ошо күмөнүн беремин деди, оюн беремин деди Алла Таала. Куртуби хикая кылды, Таскира деген китепте. Жана айтты, Шархул Бухариде көрдүм дейт. Ибн Абу Джамра кээ бир салыктар бар эле дейт, салык кишилер бар эле, хутба окуйт эле, элдерге хутба окуп, ушундай мавруза кылат эле. Ал киши өлдү дейт. Өлгөндөн кийин сага баягы айтылды дейт, ага айтылды да, сага кабырыңда эки периште эмне деди? Эмне кылды эки периште, сени эмне кылды деп. Ошондо ал киши айтты, эки периште мени суракка алганда мен жооп берүүдөн кыйналдым, туруп калдым. Ошондо бир чырайлуу жигит келди, мага кирди дагы, мага жоопту үйрөттү. Мен айттым баягы жигитке, сен кимсиң? Ал жигит айтты, мен сенин амалыңмын деди. Мен айттым, неге кечиктиң дедим. Ал айтты, сен ошол хутба кылгандыгың үчүн, элдерге масала мавруза кылгандыгы үчүн султандан ак алат элең, сыйрык алат элең. Мен айттым, бирок мен андан эч нерсени жегеним жок дедим дейт. Жегеним жок. Тескерисинче султандан алган нерселеримди элге таркатып берет элем дедим. Ошондо баягы жигит айтты, эгер сен жегениңде мен сага келбейт элем дедим. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху риваят кылынды. Пайгамбар салам айтты, албетте Аллах Таала бейишти харам кылды, бир денеге харам менен тоюнган денеге бейишти харам кылып койдум. Ибн Аббас айтты, Аллах Таала кабыл кылбайт бир кишинин намазын курсагында харам болгон болсо дейт.
Bir kişi aytты, o Allah'ın paygamberi, dünya menden kaçtı. Kolum yukarıp kaldı. Peygamber selam aytты, sen bayağı periştelerden duasынан болбодуң bu. Halayıklardan tasbihine bolgon joksun bu dedim. Oşolor menen adamlar bardıq rızıklanışat dedi. Alan sen ayta turgan bolsoň, taң atkandan baştap bamdatты okup bütkөнгө çeyin 100 jolu Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim Astagfirullah desең, şontup 100 jol aytkan bolsoň, dünya sana kelet. Küttürбөстөн kelet sana dünya. Jana Allah Taala her bir sözdön bir perişteni jaratat. Oşol perişte tasbih aytat kıyamatка çeyin. Soğuğu sen üçün bolup turat dedi. Hasan-ı Basri aytты, yer betine жазылган экен. Kim dünyаны жақсы көргөн болса, Allah Taalаны жек көрөт. Kim dünyаны жек көрсө, Allah Taalаны жақсы көрөт дейт. İbn Abbas razıyallahu anhumadan rivayet kılındı. Dünya 3 türlü bolot. Bir türü momunlar üçün anı menen ahiretke daярданышат. Bir türü menen munafıklar bagындай özlөрүн көркөмдөшөт дейт. Andan ki daha bir türü menen kafirlar көркөмдөшөt dedi. Hazreti Ali bir gün namaz okuş için çıktı. Al bir aksakaldı taptı. Anın aldığında жүрүп кетип аткан аксакалды taptı da. Ana şol aksakaldın arkasından жүрдü. Aksakaldan ötüp ketpedi. Şu aksakaldığın çaçının aktığın sıylap, anı urmattap. Ошондой кылган экен да. Дагы Анас пайгамбарыбыздан рivayet кылып айтты, албетте Аллах Таала шайх аксакалдын жүзүнө карайт, эрте менен жана кечинде дейт. Анан айтат экен, сенин жашың чоңойду, улгайды, денең назик болду, териң жукарды, ажалың жакындады, menden uyal deydi eкен. Albatta men senden uyalamın, seni azaptoodon uyalamın deydi. Peygamber selamdan rivayet kılındı, al kişi aytты, en birinci akçaştan sabırsız bolgon kişi İbrahim aleyhissalam eken. Al İbrahim aleyhissalam aytıptır, o Rabbim, bul körksüzdük emne? Emi çaça ağarıp, sakal ağarıp ketken eken. Bul körksüzdük emne? Şunda Allah Taala aytты, vahiy kıldı da. Bul bayağı uluttuluktun, urmattın kiyimi, İslam'dın nuru, izzet celalıma kasam, men özümdün jaratkan neselerimden hiç kimdi aşhadu en la ilahe illallah dep iman keltirgen adamdı. Şunday kiyim menen kiyizbedim deydi. Bayağı çaşын ağartpadım. Eğer şunday kıla turgan bolsam, men uyalam kıyamat gününde andan, ağa tarazanı koyudan uyalamın. Jana bayağı kitebin açudan uyalamın dedi da. Je bolsa dozok menen al kişini azaptoodon uyalam dedi. Anan al aytты, ya Rabbi, oşol urmatты көйткün dedi. Anın başı, bayağı sakalı, bayağı bir ösümdük, mömösü ak ösümdükler bolup ketти deydi. Appak bolup ketти dedi. Mana İshak Sara enemiz İbrahim Aleyhisselam'ın apası, yani ayalık, keçiresir ayalı, İshak'ın apası Sara, İshak'tı 120 yaşında törödü. İbrahim Aleyhisselam dağı şondoy jaşka bargan эле да. Анан баягы коому эли айтты, карабайсыңар бул эки аксакалга. Аялы дагы аксакал, күйөөсү да аксакал. Булар bir баланы таап алып, жоголгон баланы таап алып, бала кылып алышты. Шундай
адамдардан бала төрөлөбү dedi да. 120-га чыгып калгандардан dedi. Аллах Таала Ибрахим алейхиссаламды Исхакка окшотуп койду. Түсүн окшотту. Кийин Аллах Таала Ибрахим алейхиссаламды ак чач менен ажыратты. Түсү окшош, бирок айырмасы чачын агартып койду, сакалын агартып койду да. Мына ошондо мына Пайгамбар салам айтты, шайх аксакал адам өзүнүн коомунда үммөтүндөгү пайгамбар сыяктуу дейт. Ошондой даражасы жогору болот экен да. Насафи айтты, иза кана яумал кияма, кыямат күнү болгон болсо, ямруллах таала би шайхин илал жанна. Аксакалды бейишке кирүүгө буйрат экен. Ва ятфау сахифатаху иля малекин. Баягы барагын, намай амалы, амалдарын жазган барагын периштеге берет. Ва якуллаху, периштеге айтат экен, иза васала иля бабл жанна, эгер бейиштин эшигине жетсе баягы аксакал, фатфа илайхи китабаху, китебин бергин аксакалга деп. Файза фаала залика якулу шайху лил малек. Ошондой кылганда баягы аксакал периштеге айтты да. Киф dedi, токто dedi. Катта акырагы, мен окуйун бул китебимди. Эмнелер жазылган экен окуйун dedi. Фаякулу ма майя изин. Баягы периште айтты, мага уруксат жок dedi. Фа яфукку хатмаху ва икраху. Баягы аксакал баягы китептин печатын жыртып окуй баштады дейт. Файжиду фихи зунубан касиратан дейт. Ошол китепте көп күнөөлөрдү тапты дейт. Фаяхжуру, анан кыжалат боло баштады. Кыжалат боло баштады. Оякулу мындай деп айта баштады да. Кайфа адхулу жанната, бейишке кандай киремин? Ма хазизун, менде шундай күнөөлөр көп болгон болсо деди. Ошондо Аллах Таала бир шамалды жөнөттү, китепти колунан учурду. Анан кийин жүрөгүнө рахмат шамалын соктурду. Анан бүт күнөөлөрдү эстөөнү алып салды дагы бешке кирди. Мына урматтуу мусулмандар, аксакал жаш улгайган деген бул 50дөн ашкан адамдар шайх болуп калат экен да. Пайгамбар салам айтты, ким дейт бир аксакалды жашы үчүн улуктап, урматтаган болсо, бир жигит бир аксакалды урматтаса жашы үчүн. Аллах Таала ал жигитке бир жигитти жөнөтөт, кийин картайганда аны урматтайт дейт. Бул жерде жашы улгайгандарды урматтоо, алсыздарына жардам берип коюу бул мустахаб иш экен да. Эми жашы улгайгандар биздин рызкыбыз экен да. Баягы карысы бардын ырысы бар дейт го. Ошон үчүн аксакалдарыбызды, аксакал аталарыбызды, чоң ата, чоң энелерибизди, жалпы эле аксакал карыяларыбызды урматташыбыз керек экен да. Ошондо гана бизге жакшылык болот. Эми кимге кандай мамиле кылсаң, ошондой мамилени көрөсүң дейт. Эгер жаштар картайгандарды урматтаса, сыйласа, алар картайганда жаштар дагы урматтайт. Эгер жаштар аксакалдарды көзгө илбесе, урматтабаса, анда кийин жаштар дагы аларды урматтабай коет да. Эң биринчи нерсе адеп. Илим улукпу, адеп улукпу дегенде адеп улук экен да. Ошон үчүн адептүү болуп, картайгандарга салам берип, урматтап, сыйлаган болсок, Алла Таала бизге дагы сый көрсөт да. Сый көргөн сый көрөт дейт. Эгер бирөөгө жамандык кылсаң, аны дагы жазасын көрөсүң да. Бардык жаштарыбыз, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.